Nizere ko mumeze neza mu mpande zose muzitandukanye z'isi, cyane cyane abari mu Rwanda. Nizere ko muri inshuti z'akadasohoka. Iyi ni New Line Rwanda. Ngendi Emmanuel nk'ibisanzwe. Ni ya makuru rero ashyushye cyane, agiye atandukanye y'ibyamamare muri rusange cyangwa se abahanzi. Ubu rero inkuru iri hiti ni Miss Muheto wakatiwe amezi atatu asubitse rero mu mwaka umwe. Urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Nshuti Divine Muheto wabaye nyampinga w'u Rwanda Miss 2022 gufungwa amezi atatu asubitse mu gihe cy'umwaka umwe. Ni kuri uyu wa gatatu rero tariki 6 Ugushyingo ni umwaka 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro ku birego Miss Muheto yari akurikiranyweho. Ubushinjacyaha rero bwamusabiraga gufungwa hafi imyaka igera muri 2, ariko urukiko rwagaragaje ko nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gufungwa. Uyu mukobwa rero w'imyaka 20 y'amavuko yari afunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiriza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ubushinjacyaha rero bwasobanuraga ko Miss Muheto yakoze impanuka avuye mu kabari ka Atelier mu Ville atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Kiai, yanyweye inzoga. Urukiko rero rwavuze ko Miss Muheto yemera ko yatwaye yanyoye ibisindisha kugeza ku gipimo cya 4 kandi igipimo gihanganirwa cyakoze ari 0.8. Urukiko rero rwasanze Miss Muheto ahamwa n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwo gutwara afite. Rwasanze kandi rutamuhamya icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka. Urukiko rero rwasanze icyo cyaha cyo guhunga atagifite, rwanzura ko ahanishijwe gufungwa amezi 3 ndetse n'izahabu y'ibihumbi 190 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni igihano gisubitse mu mwaka umwe. Muri Nzeri 2023 Miss Muheto yakoze impanuka nk'iyi agonga inzu, imodoka ye irangirika ku buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi rero y'u Rwanda SP Boniface Rukitanga yari aherutse kubwira Inyarwanda ko ku nshuro ya mbere bafata Miss Muheto bamugiriye inama yo kwitwararika no gushaka uruhushya rwo gutwara imodoka. Yavuze ati ubundi ku muntu wese ushaka gutwara ikinyabiziga nta nubwo yakabaye arindiriye inama ya polisi yo kugira ngo ajye kwigira perme, ariko mu by'ukuri iyo nama yarayigiriwe arigishwa. Rero arahanwa, arataha asubira mu muryango we kimwe n'undi wese ubona ayo mahirwe. Icyari gisigaye rero hari ahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora. SP kandi Rutikanga yavuze ko gutwara imodoka wasinze ni nko kwiyahura kandi ni uguteza akaga abandi muhuriye mu muhanda, kandi biba bibi kurushaho iyo ubikoze nta ruhushya ubifitiye. Ati ni ukuvuga ko kimwe cyongera uburemere ku kindi. Yongeraho kandi ko ati icyo nagiramo inama abantu ni ukwihitiramo neza, ntitugire ku byago by'undi. Abantu babyirinze, twese abantu babyirinze kabisa twakoresha umuhanda neza.
Uyu rero Miss Muheto w'imyaka 21 y'amavuko yavuzwe cyane mu gitangazamakuru nyuma y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ahigitse abakobwa barenze hafi abantu benshi cyane kabisa atwara ikamba. Rero uwo ni Miss Muheto wakatiwe igihano cy'amezi 3 asubitswe. Amezi 3 rero asubitswe mu mwaka ni ubwo azahanwa ari mu rugo. Ubwo ni amezi 3 azamara ari mu rugo. Fata ku mavuta rero nawe mugenzi we uwo bita Sengabo Jean Bosco akaba nawe yabaye akatiwe iminsi 30. Reba rero uyu mugabo yaregwaga ibirego, yatawe muri yombi rero aho yaregwaga harimo gusebanya ku bantu barimo Mugisha Benjamin ariwe The Ben, Muyoboke Alexis na Nduwimana Jean Paul wabita Nopage na Bahati Makaca wamamaye mu itsinda rya Just Family. Abo rero nibo ibirego cyane cyane byari byatumye uyufata ku mavuta, ibyo byatumye bimufungisha, ariko mu minsi ishize yari yavuze ko no kuri Meddy n'abahanzi benshi ariko ibyo birego nibyo byari byamushyirishijemo. Mwongere rero tubane natwe muri kuri New Line Rwanda. Ndi Emmanuel, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe.